Kua tai mai ai te hunga kākāriki ki te pokapū o Rotorua, ki te whakarongo ki te kaiārahi takirua, me tō rātou kaitono mo te Waiariki. This beautiful whenua of ours, Aotearoa, has got enough for everyone to live with dignity, has got enough to make sure we are protecting our paiao, papatuanuku, for today but also for mokopuna to come, has got enough and has got the faith and the spirit to uphold Te Tiriti. He pai ngā kōrero katoa te kōnei, he maha ngā tāngata I hara mai ki te ia Maioha, ki te whakawhiti I ngā whakaaro e pāna ki te ao tōranga pū. Ki au nei, ko te mea nui, ko te kite I te marea me te kōrero o te katoa, me ngā awangawanga kei a rātou. Ne? Nā te mea, he wā ua tēnei mo te katoa. He nui ake ngā utu, mo te kai, mo ngā whare, mo ngā mea katoa. Ko te tiaki I te tiriti o Waitangi, me te manaki I te tai ao ngā kaupapa matua o te tū, a Tania Waikato, hei kaitono mo te pāti ki te Waiariki nei. Kia hei nei, ko te mea nui kia hau mo te oranga o ngā tamariki katoa mo take tamahoki, ko te whakapiki I te reo, ko te whakapiki I te tikanga Māori hoki, me te noho haumaru I roto I ara mea katoa. Ne? Nā te mea, ko tēnei kā wanatanga, he mahi whakaparahako ki era mea katoa. I think places like Rotorua, Whakatāne, Tauranga, our Bay of Plenty towns, we've been forgotten in a lot of different ways. Our regional centres, we don't get the attention from central government that we used to get. Kia uru atu a Tania Waikato ki te whare pāremata, ko tērā te mea tuatahi, te kaupapa tuatahi o te Party kākāriki ki te whakamana I tōna mana, tōna reo, tōna karanga ki te ao, ki te marea, ki te tiakina papatuanuku, tiakina ngā mokopuna hoki. Anō reira, ko tērā taku tino take, ta hara mai, te tai mai ki konei, ki te whakamana I a Tania Waikato mo Waiariki. Ko te hiahia nui no te rōpū kākāriki, e ai ki a Marama Davidson, ki te panoni I te kāwanatanga. Ki tētahi kāwanatanga e uana ki te tiriti me te tiaki I a papatuanuku. Te rapu tautoko, ngā kai tautoko, ki te whakamana I te haerenga o Tania, ki te whakamana I te Party kākāriki hoki, me te mana ki a rātou, ki a rātou ngā tangata katoa, kei a rātou te mana, ki te whakawhiti kōrero, e pāna ki te pōti. She knows and she researches everything. She's told us that she reads everything. So she's very knowledgeable and she's very, very eloquent when she speaks to us. She holds our attention, she's very clear and she knows which way she's going. Me, I'm Te Pāti Māori. See, I've been involved with Te Pāti Māori since Te Rotorua's days. So I'm on the general role. Here, she's on the Māori role, right? So I couldn't vote for her. Yeah, no, I thought it was good. I'm not going to vote for anyone other than Greens. This hasn't changed that. This hasn't changed it at all, really. I'm always going to vote Greens. Ko te mahi o te Party kākāriki, ko te mahi mō ngā tāngata katoa, ne? Ko ngā mea tino whakahirahira kia hau nei, ko te tiriti, ko te tai ao, me ngā tāngata. Ko era mea e toru ngā kaupapa tino nui mo te Party kākāriki, kia whakapiki ake I ngā wawata o te marea katoa. Te āhua nei e ratana tēnei huinga tangata I ngā kōrero. Engari ko te pātai me nā ka whēnei te pakipaki a te pō o te kōwhiringa pōti. Maioha Panapa, ma Aukaha.